TMG. Famous General. Karibu sana. Asante sana. Igongona riri ni kugate hari bururi. Igongona riri hari bururi ni gukinyaniria kwa mundu urathira. Na kana ni ta ng'ombe riu yerekeire githĩnjĩro-inĩ. Ithĩnjwo horo cio ikete? Uthire. Woguo ni. Raila no muhaka athire umuthi ni tondu wa kiuteti no muhaka athire tondu wahota ni gwika kiundu gitegukuongerera political value no giguthukiirie political value no unyihirie rather kana taste yaku ya gukorwo wi mutongoria wa opposition ni guthirereka ate angigithira ate akiuteti Mheshimiwa Raila Odinga na arumiriri ake no makoretwo makimutindikiriria athie akehitithio ari ta mutongoria wa kirindi tondu ndarehitithio mutongoria wa bururi uragitongoria u angigikorwo uratongorio ni aria matoi angikorwo uraringiririo ugeke kiundu ukenie andu akuri na ni waremwo ni kumera mari uhoro ucio wa uko wi mutongoria waku ni wathira you are finished niguo marauga ni kuri thirikari irauga gutire ni kuri igongona mononge marerwo gutire no ni twakiona andu maigana ona acio ti andu ingi aria marikite gwikinya kiero-ini giki kia Uhuru Park undu uyu wa kwihura githuri mwana ukehura githuri mwana uri ngukehura githuri uratuonia atia uraturuta atia twita bururi ithwe ungithoma muno no ngithikiriria Raila muno ri Raila gutiri hindi arioiga ni kwenda kwihita as the president of the Republic of Kenya ndari oina katiba na hau niho hekwenda harorwo muno Raila has been extremely careful nioi dagio ya Bible oye I Raila Amolo Odinga having been elected as the president of the Republic of Kenya dagitikira kuga uguo oigaga president wa andu a Kenya not president wa Republic of Kenya. Tondu agiwa president wa Republic of Kenya ni eka treason. Kwoguo ni careful enough ya kwa gwika treason. No ni akonfusete andu ake akaga arenda guthi gutuika sworn in. Assemblies irona gacio theri. Assemblies nicio eguthie kwihita president wa assemblies. Okay. Ciothe iria cikite ate. I think they are now about 14 na hari no gwati ureko hau hatiri ogwati onomwe tondu no toria ungikorwo we president of the youth no onaga tumwana twa thukuru turia tuthiaga State House at the president of the of the youth council youth league ona ungenda we kuita I am the president of Kandara Munada group you know no tuke president wa Munada kwanyu na no tuke president wa kanitha ogwo the word usage ya president ni atwikire gutuika restricted is not over restricted ungiogire hindi ya mzee Kenyatta ni treason ungiogire hindi ya Moi ni treason kuhuthira kiugo president is never a threat taberugamire hau PMG kama utondo ha hena maundu mere hena republic na hena peoples republic githeti bururi republic ni bururi peoples ni andu no cieheranio ititwaranaga thiini wa katiba ri gutire andu republic of people gutire bururi wa andu they is only the Republic of Kenya ukwenda uthome ciugo cia kwihita uria president wa ke Bible Raila ndangihota gwika uguo no arathwo na micinga kana ekwo maundu maritu muno ndungika uguo thiini wa katiba tondu bururi we na president kuringana na constitution riu uria waka kwihita ri ti kuringana na constitution nderia andu atiriri mahitia maria manene muno Raila ekite ri ni kuraga guthie kwa dio wa bondo ahoe certificate ya kwa department ya social services ni ndahingura kiama kiretwo people's assemblies ni tondu is a society niki riu ne irigo tondu we mwenyewe ri that society is not registered tondu na wendo egwetwo county government na county assembly they are not a registration institute matingihota ku register a society neguo society registergo ni Ministry of Culture and Social Services na andu akajora metagwo ma CDA uguo na ikarikomendwo ni civo mahitia maria angika no macio no ndari hitia ringi egukorwo oinite neguo but yes ugu eyo tio hakiri ciake ncio tio hakiri cia Raila ungitikira tutwarane mundu gwitwo Kamauri twari nawe haha gikwira September next year ni gugakorwo bururi uthukitio ni Raila na njira tutoi
ndiye ka kirikaniro giakwa ni nguririkana wega no ngithoma Matthew 12 kuma verse 32 to 36 iroiga atiriri ugatwirwo na kiugo giothe kia wagathoni na kia kwaga hakiri. You shall be judged by every careless word that comes from your mouth. Kiugo kiria giothe gigakorwo gitari na hadabu gitari na mutaratara nikio gigagutwira na nikio gikakuohora. Nwanyita ndoiga ciugo iria ndito cia Raila cikoretwo ti kwega gutire githurano we githurano ni twathi igoti-ini ni kwairwo gutiairwo akoretwo na ciugo throughout cia to make this country ungovernable. Agacoka agakorwo na ciugo cia to make sure theothe na andu a Kenya ni mahenio ithurano itigakorwo ciake ciama. Turathie siasa aroka na kiundu kiritu muno na andu matinarora uri arendaga kuga. Raila hingo ciothe na nguvu yake ri yambirio ni kamwana gaka gwitwo Bobo Wino ri mwiga Tibin Tiarara ungihingura thimu yaku umuthi uguo ri Tibin na Tiarara ni ngai wa nduma na ngai wa bara. Iyo niyo slogan na ni ukumigua guku umuthi ngai wa bara na ngai wa ki wa nduma. Aroima hau arafoma National Resistance Movement. Ukraine the resistance National Resistance ya Ukraine niyo yahuthirirwo kuingata Prime Minister wa Ukraine. Wathiagwo group yo ya resistance ikaratha atumia menanda ikaratha ciana micamanyoni makaigirira thirikari. Nuonete ciana ikirathwo guku na gutire witness ukaigua mwana ni ararathirwo ukaigua mwana wa thukuru ciana cia thukuru ciana nini for the first time history ya bururi uyu ciana ikiuragwo na bullet. No kinyo umuthi gutire kwarutwo wira ati ni thigari na ti thigari. Tukoima hau tugathie na mbere kurafomwo assemblies. Process hiyo yothe urona ya Raila agithire ni process ya resistance movement. Hindi wa resistance movement ri ni bara igakata. Climax yo horo wothe ni bara. Ni thengio muno ni undu wa security thiini wa Nairobi, ni thengio muno ni undu wa President Naruto, ni thengio muno ni undu wa anene a borithi ni gwitikiria andu aya mathie makehite. Tondu Raila uguo tigwe kwendaga. Ciugo cia Raila irari atiriri ni nguthie exile. Au form a government in exile. Ukifomu thirikari nja ya bururi ri ni kuingatwo rekirete raigatirwo bururi na ni uramekire sure thakame ni yaitika kinya we mwenyewe urora na andu aku murathi murafomu thirikari na ki na nja nake mundu ugwitwo Karozo mucio karoiga atiriri ni mwarega twarie tukwaria hindi iria we guthuku muno ati ni gukinya handu mwagarie kwaria gwikete kureme umuthi mibango ni guitwo ki thakame na bara yambiririe nyambe yoraigwa National Resistance Movement yagirirwo ni kwambiriria umuthi na cells hapa cia kuragana ona social media wathi uguo ni urarora ukona kiundu kirathiuruka gugatuika ni gukorwo na borithi cina uniform amenasa andu anasa mena ke mena uniform nigetha mahura andu na moraga andu ri gutuike ni thirikari ekate koguo ithuĩ ni makoraganire kuu ithuĩ ni twathie town kugira indo cia andu itigagete itigathuke riu ri nyamu no gwitwo People's Assembly roigatia nayo ni kugate hari bururi ni kwagagia bururi People Assembly no yagagie bururi ndikwenda ku dismiss kiundu kiu tondu ni nasa ehetwo forum thiini wa thirikari structure tondu county government ni structure yake ya thirikari structure ya thirikari ri na yatuika za thirikari kwina thirikari imwe thiini na kwina thirikari iri ki nja koguo uhoro wa assemblies ri ni threat na ni iriho na ndiagirwo guthie na kwina counties ginya riu cireketia kuhetokia kiria assembly icio mundu wothe waikaje kurigana na tareria PMG ri cigothi gutongorio ni mheshimiwa Raila Odinga areke president yacio yani arenda gukorwo president wa assemblies na every assembly iragirirwo ni kurehe andu ta ngiricigana ithatu every assembly he ngiricigana ithatu gukorwo andu akuma na njari meko marigana guku nwanyita assembly yo ri mundu wothe wahitukirie ri ndagirirwo ni kuheo allowance at all tondu mbeca cia muingi ungirora county government
wira wa county government ukoragwo 4th schedule part 2 faction 14 neo igirehe uhoro wa muingi na faction 14 ri involve andu thiini wa administration ya county government yani ukero ria thirikari irathwo ria irathana ino ti part ya wira wa county assemblies na matiagiriwo ni kuheo besha kinya mamikane thank you pia mjidera to mukeno mbere yori thirikari kuhana ta yago wagwa riu te gwitekiria igongona riri korwo rigithie na mbere ri ne kuona ni atia thirikari ni ingiria guya kana no it is itagwatire na githungu tactful retreat yani thirikari irokire na gutisha ni mugutuona igerai guku igerai mwike ria mugwika tondu ni moikaine kaune kega ni moikaine ni mahiga megwikate ni megwikia ni moikaine ni meguka street guthukia ki ni moikaine mibango yao ni gu cause chaos ni moikaine marenda ruraya guothe kuonekana makihurwo na thibu nigetha macokio ku ruraya moigi atiriri kione uria Uhuru na Ruto marekate marathana ndukimareke moige bu no makuhiriria nduka ya mundu ri ukahura thutha wa kuhetithio arumereri mekumana ndumereri iriku mekuma atia mekurora nako kwihitithio ri kengoyo horo wa ma nie president wa andu aria metagwo Republic of County Assemblies na kumanagia na riu ni ndiathaga county assemblies na ni muri hitukagia eguko ona wana utari na njira kana kwage kindu gigwitwo kwihita umuthi tondu ti kwihita kurendwo resistant national resistant movement kurendwo maresist thigari kurendwo maresist bullet kurendwo moke tandu aria majimaji ni ukurikana majimaji rebellion ado jaruo ciere twatiriri umuthi adana samere twatiriri ona thigari cia kuratha umuthi ri ndugukua ona waguthwo inwo kuguru ri ni ukuhona hau ni mathiite kuria ganga nigetha moime mahiana tari kuguru kameke atia they have been poisoned ni ronire magicina wabici ya mundu gwitwo Professor Nyang'yo tone maimo bathi ya gwikatia andu acio spiritually they have been captured spiritually acio ni andu makuitwo kiroho nwanyita na mundu mukuwe ni kiroho ni mundu ingigukua kiroho ni uria ndakwira ikarathi koma rutanguo andu acio niguo mahiana turugamire hau PMG twacokereria ni gukuria ciege cabinet ile rathondekirwo ni President Uhuru wa Kenyatta na guthomera ndumiriri iria turatumirwo guko gwa 22488 tuna independent thinker PMG kama ujuguna waruthi ndugathie haraya.